Pulmolog i bivši član kriznog štaba Branimir Nestorović još jednom je šokirao javnost svojim stavovima o epidemiji koronavirusa. Gostujući na televiziji Happy, on je rekao da veliki broj ljudi se nalazi na bolničkom lečenju sa blagom kliničkom, u stvari imaju lažno pozitivan test na koronavirus. Test kao svaki test. Šta znači test? Test ne znači Bog zna šta. Oko testa, to je sada bitka za život ili smrt. Podigla se velika grupa 22 eksperta koji traže da se testiranje obustavi jer je metodologija kojom se radi potpuno nepouzdana. Vi kada umnožavate genetski materijal virusa, vi to radite u ciklusima. Aparat zagreje DNK, onda se raziđe, onda dodaju enzim, ono se ohladi, oni naprave od 1-2, od 2-4, od 4-8. I sad zavisi gdje stavite kraj ciklusa. Američka agencija kaže da ako radite 33 ciklusa, skoro svi koji su pozitivni su zdravi. Sa 25 niko nema. Ako ideš na 37 ciklusa ili 50 ciklusa, svi će biti pozitivni. U suštini test može biti i ovakav i onakav, to je glavna primjedba. Tako da je test često lažno pozitivan. Onda dolazite u situaciju da ogroman broj ljudi koji imaju blagu kliničku sliku morate da primate u bolnicu, a onda su bolnice prenatrpane i ambulante. Decembar mesec je sezona respiratornih virusa, pričao je Nestorović. Kako kaže, ranije se ljudi nisu testirali na grip i u jeku sezone mnogi su bili bolesni i preležali infekciju, ne znajući kojim su virusom tačno zaraženi. On dodaje da je neobično to što je treći talas epidemije koronavirusa najjači, ali da je smrtnost ipak mala u odnosu na broj zaraženih, kao i da svega 0,5% ljudi starosti do 70 godina završi fatalnim ishodom. Ističe i da su obdukcije koje su rađene u svetu pokazale da je najčešći uzrok smrti COVID pacijenata zgrušavanje krvi, a ne upala pluća. Nestorović se usvrnuo na princip prisilne hospitalizacije u Bosni i Hercegovini. Imaš pozitivan test. Oni te smeste u bolnicu, a ti nećeš da ideš u bolnicu. Pogazili smo sve principe etike u znak odbrane od virusa, čija je smrtnost trenutno ispod 0,1% u svetu. Malo više od gripa. Mi smo potpuno pokidali ljudske karaktere i SZO kažu da sljedeće 2 godine ne možemo ni da razmišljamo o utakmicama i koncertima. Engleska donosi zakon da ne možeš više da odeš kod devojke ako nisi venčan. Ne mogu to da razumem. Bile su epidemije kuge, kolere, ozbiljnih bolesti. Ne razumem potrebu da se ljudi plaše jer nema razloga za strah. Svaka bolest ima svoju smrtnost, ispričao je dr. Nestorović. On je rekao da bi smrt od koronavirusa trebalo da se konstatuje ne samo pozitivnim testom, već i promjenama koje se mogu vidjeti na telima preminulih obdukcijom.